جهه دلخوشیه کو او کشن تکنیکی اوید کو پارێزگەها دوهۆک نەشیا وەک ڕێژە خۆیان کارە بێوار بگریت نوکە کارێ سەر تێتەکردن بەری سێ ڕۆژەکە بەرێ بنیاتی بووی پرۆژەی زەنگەنان هاتە دانان و تقریبا ئەمشێن بێژن 25 شوان برجێت و مەجموعەی سەدا کاژیە تێدا هاتێکردن و سەب و ئەڤەژێ هاتنێکردن ومێدم کو ماوێ وا چار هەیوادا پرۆژە ئەبدیمایک بێت دا ئەف کێشێت بە گواستنێ ئەوێت بەری نوکە و بۆ ڕێگەر پارێزگەها دوهۆک نەشێت ڕێژە خوار بگریت بێتە چارەسەرکردن هەر وستا سوتەمەنیا پێدوی نوکە بۆ وەحدامە کاشێ دیسایە هاتیە دابینکردن و ez bêjim xelkê parêzgeha Duhok jî pê dilxweş e ku her çûne bît vê heyvê wekî Hevlêr û Silêmaniyê rêja xwe ya wergirtî û hemî hewldêne dan ku ev karaba me heyb edalet ser seranserî herîmê bête belavekirin. Êk ji projeyên herê giring e ku danana pîverên zîrek li Hevlêr zêdetir ji 20,000 pîver haytatîne danan Silêmaniyê dîsa her wisa haytatîne danan li Duhok li dû maya vê heyvê inşallah li Duhok jî dihête destpêkirin. Ev proje êk ji wan projeyên êk car giring ku etwarê kare bêda bête encam dan ew jî ji ber ku nehêlana ev karaba berzet bît nahêlît her wisa sodna mihewîla dê pête çareserkirin bargiraniya fîdera dê pête çareserkirin bargiraniya wêzgeha dê pête çareserkirin edaletekî belavkirina ev karaba li berdest seranserî parêzgeha jî herêmê pê bête kirin.